Ibi byiza cyane Rezami, reka dutangire rero muri Afcon Qualifiers y'imikino nyikunda kubi cyane. Iyo yajemo numva nishimye cyane kabisa. Nkunda izi match zo muri Afrika simbizi nyine ariko nkunda imikino muri Afrika pe. Buri imikino y'abazungu gira bukayirambirwa ku buryo iyo urebye abanyafrika bacu bari gukina bakina igihe gitoya cyane nicyo kimbabaza, ariko yo mbonye bakina kabisa ibihugu bya biri gukina manumva binshimishije cyane. Swatini rero ikanganyije na Congo Brazza ubusa ku busa. Congo Brazza kubitatsinze yishyizemo akariske gatoya cyane kuko bari mu itsinda rimwe na Senegal yamaze kwikarifiya, ariko izi kipe zo muri Afrika ntiwamenya. Match ikurikira mu kwezi kwa gatatu Congo Brazza izakira Senegal ikubise, mu gihe Eswatini izakira ikipe ya Guinea Bissau iramutse itsinze Eswatini byaba ari ibindi. Ubwo nuvuga ngo yahita 6 indi gasigara kuri 7. Match ya nyuma Congo Brazza ikazajya gusura Guinea Bissau. Ubwo se Guinea Bissau ikubisize match ebyiri bagize ntese ikarifiya, iyi igasigara irwana n'amabesi ruza, yaba ari hatari cyane. Hanyuma ikipe ya Malawi ikanganyije na Burkina Faso ubusa ku busa. Burkina Faso ntacyo bitwaye cyane kuko match kwikira izajya muri Uganda, niyo yanatsindirwayo it's okay kuko ku munsi wa nyuma izakira South Sudan rero kuva muri Burkina Faso ntacyo nayizeza cyane. South Africa yo ikaba yatsinze ikipe ya Sao Tome Principe ibitego 4-2 ni match South Africa isa nkaho yateguye cyane kurushaho pe, niyo kipe iryamiye abandi mu itsinda nikavuge gutyo kuko iyi mikino ibiri yitsinze wene yari kuri level yo kuzitsinda, ariko simbizi South Africa hanze mundi ukunda kuyigora cyane. Ni ikipe kabisa no kujya hanze kenshi birayigora, muzabireba. Iki gihugu rero kikaba cyitwaje Covid gisinyana MOU na Sao Tome Principe yuko Sao Tome Principe bazayifata en charge, bakayishyura ticket y'indege, nuvuga ngo indege ikayifata muri Sao Tome ikayijyana muri South Africa, hanyuma bakayishyura hoteli, bakayifata en charge ibintu byose, bagakina match ebyiri zikabira muri South Africa, hanyuma bakayitegera indege igataha. Barabisinyanye sha abantu muri Sao Tome Principe barabyemera, basi niko byarangiye bigenze. Rero South Africa n'uri nta kindi twiteze no kubakubita match ebyiri zombi, ibapakiye muri izo match ebyiri ibitego 6-2 baritahiye abanya Sao Tome Principe. Batsinzwe 2-2 ahangaha rero game ishize, ariko bari batsinzwe ibitego 2 ku busa. South Sudan yatunguranye uyu munsi itsinda igitego 1 ku busa cya Tito Okello ni rutayizamu w'ikipe ya South Sudan, ariko ukina ikipe ya Goma ya Nejo ndazaba ari hano i Kigali. Rutayizamu ukomeye cyane kabisa umunya Sudani y'Amajyepfo. Uyu nguyu rero akazakina n'ikipe ya PL ejo bundi, ubwo bazaba bakina n'ikipe ya Goma ni hatari, nisho hatari kabisa. Rutayizamu kwitega cyane, aragoranye cyane Tito Okello, nubwo atsinze igitego cya penalty ariko yaguye ikipe ya Uganda match imanza n'uyu nguyu kabisa yarabahitanye. Uyu mukinnyi rero akinira Goma ya APR kabisa imucunge cyane. Algeria yo ikanganyije n'ikipe ya Zimbabwe ibitego 2-2. Abanyalgeria ariko baregeje batsinze ibitego 2, harimo igitego cya kabiri cya Riyad Mahrez. Mwakibonye ngira ngo benshi ni wagenda kuri Rugimba na 24 na Instagram yanjye waza kureba kiriya gitego kabisa. Yakuruye baro ikuza ikirenge gatoya, defenseur zose arazandagaza zihindura abafayo ngo baba papa waraye. Keep change muzamu anahita mugati keep change mon ami yari show hatari. Botswana ikatsinze Zambia igitego 1 ku busa, byansekeje. Mirutini Micho niwe mutoza wa Zambia, niseseka kwera amagambo yavuze ngo match twatsinze ibitego 2-1, ntabwo twigeze dutera stamp, tugiye gutera kashe muri Botswana, ni time ngo yo kuguruka ngo nk'agaca. Yari ya promesa amagambo ateye ubwoba abanyazambia. Botswana mugaranguye igitego 1 ku busa, Micho arumirwa cyane. Hanyuma ikipe ya Gambia nubwo yakoze ibintu bitari byiza cyane, mu byukuri ejo bakoreye ibintu bitari byiza cyane. Ikipe ya Gabo ibaze ko yahageze saa 5:30 z'ijoro, bayiraza mu kibuga cy'indege ihava saa 11:36 saa 11:56. Yes, nibwo yahavuye igeze igira muri bisi iragenda ijya kuryama. Match bari bayifite saa 10 ku buryo byabaye ngombwa ko match bayidirenga iminota 15. Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Gambia ikaba yatangaje yuko ngo impamvu ngo nuko ngo abanyagabo ngo batigeze bubahiriza amategeko ya Covid, ngo bagomba gupimwa, ariko ngo banze gupima ngo bigira ibyihebe, ngo niyo mpamvu baraye hariya. Ariko Gambia yashyize amategeko yuko umuntu uvuye muri Gabon aje muri Gambia agomba kumanza gupimwa, ntago bari bakizera ibipimo byakorewe ahandi, no kuvuga ngo byakozwe n'abanyagabo ntago bigeze babyizera. Rero niyo mpamvu ikipe yaraye mu kibuga cy'indege shabi narangira yikubita 2-1 Gambia, ariko ibintu yari yakoze yari yabitekerejeho seriously. Iyi kipe uyitegereje itsinda ryayo ibintu kuntu yari yabipanze, yashaka kuza mu gikombe cya Afrika kandi ndabona igiye kubigeraho.
ikipe ya Gambia tuvugana iyoboye itsinda n'amanota 7 ikurikiwe na Gabon n'amanota 7 hanyuma Congo Kinshasa n'amanota 3 hanyuma Angola n'inota 1 match ikurikiraho ikipe ya Gambia izakira Angola izaba ikeneye kunganya gusa izahita yikafira mu gikombe cya Afrika for the first time in history. Ikipe igiye gukora amateka kabisa yashaka kwikarifia bwa mbere ndabona ibigezeho nubwo ibigezeho mu nzira zitari nziza ku mugayo ukomeye ariko ebanje yarwanaga no gutsinda iyi match ya Gabo yari yoki bayikubise ibitego 2-1 igitego cya Modibaro asigaye akina ikipe ya John Book muri Korea ndetse n'umusore bita Musa Baro nawe akina ikipe ya Bologna mu Butaliyani batsinze ibyo bitego 2 byombi ariko igitego cya mbere ni amakosa y'umuzamu wa Gabon yakoze kabisa hanyuma Gabo rero bayikubita 2-1 Aubameyang kabisa dore amagambo yanditse kuri Instagram ngo batsinzwe ariko batsinzwe nk'abagabo ntacyo bitwaye bafite 7 match kurikiraho banakira Congo Kinshasa nabo ni bayitsinda bazaba bari mu nzira zikarifia kabisa kuko nta kizagisigaye kuri game imwe rero burasabwa gusa gutsinda cyakunganya kabisa bizaba ari sawa cyane nk'ejo noneho ikipe ya Angola ibakoreye aferi yaba ari sawa cyane ngahe nguko hanyuma ikipe ya Cameroon ikayatsinze ikipe ya Mozambique ibitego 2-0 sha Mozambique Mixon rero koze ibintu byiza bamuteze muri sifa de paration penalty barayirata Mozambique bahita basa nk'abavuye mu mukino gutakaza concentration gatoya ku ikipe nka Cameroon uburangiye yahise bakubita igitego Vincent Boubacar hanyuma banabatekamo ikindi gitego cy'umutaka wa Royal Moscow mu gihugu cy'Ububirigi witwa Serge Tabeku niwe wabateretse mu gitego umwataka muto w'umunyakameruni wari kuzamura cyane ariko umuhanga akaba rero yahise aterekamo icya kabiri basi ariko ni ikipe ikomeye cyane ibaze babashyize mu nyungu Serge Tabeku bakaba bafitemo Bakare Toko ikambi baraho hafi aho ngaho bana ikipe irakomeye babasozo gogo ntibigeze babanzamo uru rukipe ruteye ubwoba Cameroon ubona ko nta mishinyeke ifite kabisa kubita 2-0 rero yari show cyane kabisa ariko reka dushimire kabisa ikipe ya Gambia d'après nibyo bakoze ariko ndabona umugabo Tom Saint-Fie kabisa agiye kubikora uyu mugabo w'umubiri gibatoza yayifashe mu kwa 7/2018 iyi ni imyaka 2 yimazemo ikipe ya Gambia rero ikaba igiye kwikura mu magakangara k'amakipe kabisa ataritabira igikombe cya Afrika rero for the first time kabisa ikaba igiye kubikora rero iza mu gikombe cya Afrika. Indi kipe igiye kubikora ni Komore na Karembi babwiraho kabisa ni ikipe iri guhabwa amahirwe nyuma y'iko itsinda rya Misiri n'amanota 8 bahidewe kugeza akakanya iziganye ibitego 2 ku manota 8 yaba na best loser niba yatsindwa match zikurikiraho buretse ko match kurikiraho barakira Togo ubwo se Togo baranayirasa niba yirasa bazaba basigaje umunsi wa nyuma byo c'est fini bazaba barangije diro kabisa nk'ejo Misiri datsindiye muri Togo byaba ari ibindi bakaba rero ikipe ya Komore nayo for the first time kabisa igiye kuza mu gikombe cya Afrika kabisa ubwo rero harabasigaye amakipe ataratabira igikombe cya Afrika esanke turadusiganya amakipe 10 atarakitabira hazaba hasigaye South Sudan, Somalia, Seychelles, Sao Tome Principe, Lesotho muragena mumbarira mumbwire Eswatini, Eritrea, Djibouti, Chad na Central Africa nizo zisigaye kuko zari 12 ariko zirasi Gambia na Komore zitagiye mu gikombe cya Afrika y'umwaka zaba zidekonye kabisa abo batoza mombi kabisa nanashimye n'ikintu kabisa cyakozwe n'iki gihugu cya Komore umutoza wabo abafite abamaranye imyaka 6 umutoza witwa Amiri Abdou iyi kipe yayifashe mu 2014 mu kwezi kwa mbere ayivana icyo gihe dorageze mu kwa mbere 2020 kugera na 2021 ahubwo bigiye kugera urumva umugabo no kuvuga ngo agiye kuyimarana hafi igihe kirenga imyaka 6 very 7 ni igihe kinini cyane umugabo ikipe yamaze kwisobanukirwa baragiye bafata abakinyi babo bose barabakusanya hirya no mu France n'ahandi hose barabazana abanyakomore finally kabisa bakagiye gukina igikombe cya Afrika for the first time kabisa match kurikiraho no kurasa Togo basi bagahita bafunga deal zabirangiye Amir Abdou kabisa rero umutoza tumushimira cyane kabisa uyu mugabo wo muri za 72 yavukiye mu France na Marseille numwe mu bantu bazi ubufaransa cyane ku buryo z'umupira w'abafaransa cyane naho yitoreje iby'ubutoza mbere yuko aza muri ikipe y'igihugu ya Komore mu 2014 akaba uyu mugabo kabisa umupira wahara usobanukiwe neza cyane abakinyi babo bose aba binationaux bose bafite babo bamaze kubamanura hariya ni sawa cyane les amis ibi byiza cyane